Hello guys, good morning to you all and welcome back to my channel. Jogali 25th May 2023 shocking incident murder case of Ahoa konyak itu opore whole Nagaland minister MLA ba lead kurigina NSF ba lead kurina different organizations ba mon kurigina ekta mon pia paigina condolence messages pishi dina se to amian sob konyak ekla noy libi whole Nagaland Ajina mon kralatina se. Before I show you this condolence messages, kiman chunba dishe tu humne nge dikhai dibo. Idu ne dikha gi de aji 26 May 2023 de brother Ahoa konyak itula funeral service thayu lise. Idu dunia ba thai la body dead body peri no kra gi de. Last program thayu lise idu do 11 am de thagibo. Venue do tasu office visit headquarter thakibo or 11 am de thakibo lise. So aji weather bi alop bhal nai idu ani amian sob idu program do ekdam sunshine de ekdam bhal ra khatam hol pray kori thakibo aru condolence messages kan do ase.